Osim ako si pušila cijeloj školi, onda... A? Šta je? Izvrk na kosi. I to mi sad kažeš. Kad je išlo cijelo vrijeme nisam se htio prekidati. A nisam nekako našla ovdje. Wow, sam Koda je. Vidi dovoljno. Sad imamo sve ponovno. Jesi čuo? Ćao, moje ime je Roxanne. Moje Entity. I dobrodošli u Obje su na nečem bijelom. Danas smo baš dame nekakve. Jel Kao ti fine misliš smo. da je to zato što mi se ugledamo na starije žene nekako malo? Jer to radi današnje teme. Želiš mi nešto Pa reći? da, Volim biti gospođa. jel da? Volim što mogu od k***tine do gospođe Da zamišljaš kao svoju neku vrhovnu personu i postojanje, jel da je to onako neka srednjovječna žena koja je To je tebi, to znam. razvedena 2-3 puta. To je tebi. I to bih htjela imati whisky voice kad Da. Od jointeva. Malo Alka Vujica glas. Da, mi je to je predivno. dobro. Znaš kako je ona rekla da ona je počela pjevati jer niko njene te pjesme koje ona zamislila nije Nije mogao mogao, tako otpjevati, tako je. znači s tim glasom. Tim glasom. Amazing. Ali super je ta totalno kriva slika kad si jako mlad i kao misliš da će se život završiti nakon 20-ih i kao ajme. I onda kad si još mlađi kako imaš to uvjerenje da kad ostariš ćeš sve znat, sve ćeš nekako moć, da ti roditelji sve znaju. Ti je nekakva, ja mislim, sastavnica odrastanja kad shvatiš da tvoji roditelji ne znaju baš sve i da u stvari nemaju pojma. A mislim, to i više onako kao naučiš kad dođeš u neke godine i onda vidiš kao, ja sam do sad kao sad trebala naučiti sve što od čega se život sastoji i kako se život živi, a neki baš i nisu. Jel imaš tipa strah neki kad odrasteš i tipa da si nešto propustila u mladosti? Pa znaš šta ću ti reći? Mogao sam se više u 20-ima. Da, To je moj stav. Mislim, k***am se sad za to više nego tad, valjda moram nadomjestiti taj moment, ali to mi je jedino. I žao mi je što nisam počela neke stvari raditi ranije. Ranije se početi baviti dragom, ranije početi plesat, ranije početi te neke stvari, ali dobro, nije mi sad to. Zapravo sam zadovoljna. Mislim da je ovo s dragom kao došlo u taman momentu u kojem je trebalo doći. Ali isto tako, ovo što si pričala za to kako imamo te neke zakašnjele momente, jel misliš da članovi gej zajednice, pogotovo neki koji su tako, da se ne mogu sakrit od ostatka hetero zajednice, pa smo nekako kao da ne možemo na vrijeme iskusiti ono što naši vršnjaci, hetero vršnjaci iskušavaju. Da, zato što ja u srednjoj nisam mogla imat svoj prvi poljubac s muškarcem. Dobro, tad još nisam znala da to hoću, jer sam se tad otkrivala, tražila i to sve, ali lakše ti je valjda, ja pretpostavljam, kad si ta straight neka cura i onda možeš odmah ići u te, čak i ako živiš u nekom selu. Ti i ja često pričamo o tome kako bi nama bilo da smo se mi rodile kao žene. Mi bi bile najveće Ja bi takva kokoš bila, da. Ona koja bi išla na tjelesni na sljeme u štiklama, znači doslovce bi ta glupača bila koja... Zašto ona mora biti u štiklama? Prava, ej. Da, kakva euforija look za školu je, znači... Ništa. Užas. Da, tako da... Da, možda nas je svemiran pogled osti. Da, malo nam je progledao kroz prste i dalje se mi možemo kao k***etine oblačiti. Tako je, ali vidiš, opet ciljamo prema tome da smo nekad gospođe. Da, i neki balans. Bravo, da, vidiš. To je jako lijepo. Učiš i dalje. Što misliš o učenju? Hoćeš ikad tipa onako prestati učiti? Davno prestala. Znači, to isto, misliš da kad si odrasla osoba, da toliko stvari znaš u srednjoj, imala sam više znanja, mislim, nego sad. To je sve isparilo. Ti dođeš u neke godine i više se ne baviš tim, ti nemaš pojma ništa. Znači gledam potjeru i onda bubam taj C kao kužiš. Iznenadim se kad se sjećam nečega, ali generalno to znanje otišlo. Tako to bi baš bio milestone. Ko te jebati materu.
Te. Javi sajt. Neću. Ko zove? Tako je. Ne može mi shvatiti. Stan, režije, voda, struja, plin, kupit spizu, skuvat ručak, kako se pere veš, ovo, znaš ono... Jer još mi kao obožavateljice Mariah Carey nismo znali da se plaća struja. Mene, baš sam to htjela pitati, šta misliš da tipa umireš i nikad nisi probala neke stvari? Heroinca 84. Zašto? To sam rekla. Ta godina. Točno ta godina. Pa zato što... Mislim... Zanimat će me, kuži zašto to svi ti ljudi i zašto ti to baš toliko ovisnost može, hoću možda osjetiti taj feel, a mislim da me o to više nije briga, sad još 2 godine ili 5 godina, znaš ono. Šta bi da umreš tako ranije? Ne bi žalila. Prebila bi se. Ne, imam još, mislim, ne želim umrijeti još. Dobro. Nije mi to uopće, baš ono, ne želim doživjeti ono 106-tu, jer mislim da je to ono tlaka i za mene i za sve ljude oko mene i to, zato kažem sa 86, ako sam crkla u nekom haju. Od heroina. Točno može, ali ne želim toliko, znaš ono, to mi je previše, šta ću živjeti toliko, šta ću više tu, kad i ono sereš u pelene i to sve. Da, izgubiš nekakvo dostojanstvo. Ne da mi se to, radije me, ako vidite da sam u to stanju, ubijte me, brate, daj. Stavite malo previše heroina. Jel bi išla tipa na neke rejvove kao starica? Da! To bi bilo najdraže, ono. Ko ona u filmu Studio 54, ona baba koja je stalno išla i doslovce je umrla na podiju, znači dok je plesla, samo ju je srce izdalo. Idealna to smrt. kad sam gledala kod djete mi je bilo, ajme ovo želim. Da, to je baš idealno. To je super. Eto, znači na podu Mastersa sa 86 na heroinu. Dođite gledati. Biće show. Ulazite 50 kuna. Pa treba platiti ovaj pokop j***te. Kako je to skupo! Da! Kako je to skupo! I parcelu moraš uzeti, Spalite jebote, me. znači, da. I di ćete prosut. Ali trebalo bi ići na više lokacija, kuš negdje u našem moru, negdje jug nekakva kuš plažica i to, Da. iznad bazena od Spirsove i... Ajme, ona se dođe kupat, šta je ovo? dok snima video, iza Pepe opluta dok se ona u kupačem jelao sam se today, da, tako nešto. Šta misliš, hoćeš radit drag sa tipa 60 godina? Ajme. Neki bingo, vodiš mrtva pijana u nekom. Mislim, kao, ne želim jer to je više ono dokad bre, ali bilo bi smiješno. Uvijek mi je super vidjeti baš ono jako stare. Babetine, da. Stare, a ne on RuPaul ispeglan se, nego ono tu su sve bore, to ono muško lice i on ima ruž i periku i tu je u tom klubu, meni je to amazing. Znači, NG International. Sad kad te nema, neka uz mene spava. Tipa da, ista stvar, ne bih htjela jer onako želim se umiroviti u nekom trenu, ne može ovo trajati vječno, ali... Da ne radimo samo to, nije nam sad Da, smo... ali zamisli da ono imaš Lady 63 godine, vodiš brunch bingo taj dan i ono ja se našminkala. Sounds amazing. Jesmo? Ajme, zamisli da si žena i da ti nisu narasle sise tijekom odrastanja, to je ono najgore jedan ono, baš je to adut ogroman kojeg možeš ono, koji ti je baš specifičan tvom rodu. A nije, tako cute zna izgledat kad... ne znam, Gwen Stefani u 90-im je bila super, jer moram nositi samo te dobro, volimo te ravne kao... sisice 90-te, ali ono, pojam cute Pamele... je. A dobro sad. Tipa da mogu birati da imam sise i nemam sise, imala bi sise. Da li što ako nemaš one tolike sise zbog kojih te ono bole leđa i ono sve živo. To isto malo zeznuta. Kako se zove ona Jennifer Lewis? Ona je 2 put išla smanjivat sise. Jer su se bolila leđa od toga i onda je rekla da se brine, da je jedina briga bila hoće neko salo iz njenih sisa napumpat nekoj bjelkinji usta koja će onda početi pjevati Clear the decks, clear the tracks, you've got nothing to do but relax. Znaš ono kad već i u srednji imaš te ono sise odmah ono sa 13 ogrone pa ti ono svi samo te sise gledaju. Ajme, ali imaš više osjeva zbog toga da... Dobro. Već rekla. Ili imaš bilježnicu? Izgubila sam kemijsku.
šalabahter u sisama uvijek. Jer ti ne smiju kao, Da. To su radile, da. Da, pa Stare lije, a? Ej, sad zamisli da nemaš sise, da si ženska i onda gledaš ove f***čke materijalno, ona nema di stavit. Ove u pičić. Pa znali su suknju obuć i onda kao dolje. Da. Jedno pričao, aha, da, okej, sinoć, kad skriva, kako sad policija nekad pretražuje ljude na način da se doslovce moraš skinuti golcat i čučnut da vide hoće li ti ispast nešto iz tvojih stvari. I tražite da kašlješ. Da. Da moraš gola čučat i kašljat. Da. I onda ovi svi Isuse Bože ona rekla, pa stisnije! Da! Dobro, puno smo znanja. Ajme, svašta. I iskustva. To je ta mudrost i iskustvo, ipak dođe nešto. Ja mislim da je to tako. Sjetite se svih tih stvari koje se sad čine kao problem, to će samo ostati za vas, to će sve biti prošlost. Znaš ne znam, srednje, ajme sutra će me pita fiziku, ajme kako ću ja, i to ti je najgori dan u životu. Mislim, di ti je to danas, di ti je to sad, tako će sve drugo biti. Lajkajte nas, pratite nas, volite nas, followujte nas. Kupite našu Lifetime knjigu kad ju napišemo sa savjetima o životu, to će se isto dogoditi. To će biti sigurno. I film, i knjiga, i serija, memoari, i sve što napraviti. Tako da. Vidimo se neki drugi put, a do tada poljubac i Maraja pozdravi.